Whaapapa ki he tamasipirinis ka launi, tu putoa o lukalala. O ku mea hen mono whare, pia koe ulo o hama afu mo ha angata tupu. O ko whaapapa ki he talawhika ulahi o tonga ki a Seriani, ka koe tahine princess ko la tu fui peka tuku aho. Ia pehe ki ngahi haa ko toa pe, mo e ho eiki, kau tahi whanua, whare a matapure, e kau takfua politikare whanuami, ia pehe ki Aotearoa, ia mo kakai tupu o Aotearoa, o ki ai a whawhalangangi ki ao ni ka ko profesa toke taas tareki ata whina. Ia kua toa e ofa ki e ngahi kupu ko toa pe, ia mo e tonga ko toa pe. Whatawange pe koe polokalama i he pongpongini koe ko ngaua ene a ma polokalama. E toko ni ia, ki e tānaki atu, ki mo ngahi oa, i ngahi tātalanga mo e tala noa whikau aku mo COVID pe mo ngahi. Tapa ke o e health, mo i rei pe pe ki e whaito o. Kai tau te whito ki e mākwa aua o e COVID tahaiwa. Hei kai te utoi whaloloa ko i ngā kua hene a Profesa Stareki, ka te utuku ki ai ke ne kamata pe autoki tātāna ki atu mo. O atu koe mapolokala maa foki ko ne me te mawhaka mamafa i hono o atu ai ngahi whehui, mehe polokala ma kua osi. Pea e mei lere pehe ai mapolokala ma, e o atu e ngahi whehui, mehe polokala ma kua osi, e o atu ia he polokalama koe te mawhakahoko atu he ahako ia. Pe whenga a Profesa Stareki ke me hanga o tāri. Mo whamama mai ngahi whehui ko ia. Koe tau whehui la lahe ono, paka te aha u whehui, te uto e to'o mai me ngahi whehui ko toa ai me he tau polokalama kuosi. Kai ki mua ke o angia ki a Stareki, ki a Skei, ko wha maroat ka tiki motol ko toa pēna mo wharea mai, ki he maulak polo kalama, pia mo e whika ki motol na mo wao mai, ko tuhi he taimini ko fitu afe, pe toko lahi angai, whakawhia o pito. Ka koe lahi taha Professor Stareki, koe whia e kakai i ho mao whanga maari ke kau mai i he tānak whakau. Kai te utoi whaloroa, te tuku atu ke hoko atu malo au ito. Malo au ito po walu, pea whamalo foki ki he University lo au he mao e whainga maari koe ni, ke whaiha whainga ke aonga mo tokoni ki he maha ki whaauha pa mono whaito o whaihi ehi mo ngai mea whikawaki mo ia. Pea koutou e hu whanga foki he whakatapu ki he kau whanonga hono katoa, pe whakamalo ia ke pau ke wiaha mo uwhehui. Mau inga au pito ke whai e tau puatara noa he ngahi wheitu o koe o ku mau inga ka ki motolu. Pea o ku tapu atu foki ki he tonga mo sola mo e vulang ko toa peo mo mau whainga maari ke tau whianga ki he ahoni. Pea oku ikai ke toi whai hatara noa ke he ka tau kamata pe a ke uwhehui. Ka koe ki mua pe tau au ki uwhehui, o ku whakamanatu atu foki koe vailas koe ni COVID-19, o ku whakatupu, o ku kohono hingoa koe taha koe SARS COVID-2. Mare. Aia pa kono uhinga mea ko whinga ia i ke whakamanatu atu hingoa koe ia. Pe koe ui he koe whahinga vailasi koe ni, aia ukawe ke family koe coronavirus. Ne lau tau mai e nia tau ngau e tau tolki ai. Pa hange koe flu mo ngai i to maha ki SARS ne to tau e wanoa me hen. Na e kamata me ai e ngau e koe hange koe halanga whare ke whakatupu mai ai o au mai ke ahoni. O mauai ai vaccine koe po koe huhu malu i koe ku tau ngau e ati. Aia ko mei, aia maha koe whakatata e taha ki hau koe ni koe anga historia hau ai vai
huhu malui. O ko hange ko halanga whare. Tā e mape pia ai mo no langa no ngahi konga ke o toki au ke osi ai whare. Pia koe ne, aia koe tau e koe ua furu koe ni nei whai mai unga ngau e koe ia. O toki au mai ke tau ko osi, mo ta uni, whaka osi a no ngahe whare, o maua e hu malu i koe ni, kutu tau ngau e aki. Koe uhi ngā utala noa koe ia, koe uhi e kulahi e whaahia unau pehe na tauria na toki misi iha ke pehe ia. E ngahi wike fiha pia maua e vai la sipa u te kai ke o kei lahi o no ngahi parapare mau kai ke tau ilo ki ai. I kai ku me me tau nia ua futupu e ngā ue ia ke vai lasi ko ni hangi koe langa koe whare pia toki a o mai ki hono. Awhanga tuku e ni ku tau toki mau e tau toro. O mea mau inga whake taha ke tau e he tau whakaukau koe ki he hu malu i koe ni. Koe lau miliona i ne kakai ku osi ngā ue aki hu malu i koe ni. O pia o mahino ai o ku kei laka ange huhu ia i e tae huhu. Aia koe mea koe o whai koe whihala ki koe tauhanga pehe tau tolo o ku kovi ange. Ai huhu i he tau tae huhu. I kai koe mea koe o si mahino o ku sai ange huhu e tae huhu. Pai ai e whangi i mea koe kotoa pe koe whangi i mea iki pe u hoko. Hangi koe mamahi whelanga ki vai a ngai mea pe o iai ni ihi toko si o ku na wongona nga whainga ongo ko ia. Ka oku ikai tu kua ai aonga nge pe ai kei huhu ia i tae huhu. Aia ko oku tau tue whamama whai pe a huhu marui. Nau mau inga whokia ni he kamata ni ki aroatu ni ke tau tue whakaukau i ai huhu hoani. Pea mo e huhu ai whanau i ki hifo i e tau nima ki he tahataha. Ai u kamata ai whakaukau i mea koe ati kei ke mao maha ngofua kau ku kei whai anu whakaukau. Ka kau rere fo i tala noa koe ni ki he mea koe ku tau o si lave ki ai. Koe huhu i e nai kai langa ke pe ane afi. Koe lau tau e ni hono whakaukau mo ngau e ki ai. Pea neongo ulahe whatala noa koe ngahi ngau e koe ia na e whai i siaina. Na e toki o kamata ne ke mahino mai na iai mo u kau kakaia me Amerika mo i paanga Amerika na e kau awe ki he ngai whare kemiko e i siaina na nau ngau e ke vai lasi. Ke toko ni ki ono whao. Aia mahino rewa ia o ikai koe vai lasi koe huhu malu i koe ni ko siaina tatape, koe vai lasi ko siaina tatape. Na iai pe kau a ufonua mo kau sa nis kehe ufonua kehe ki hono ki ngā aue ki coronavirus koe o tau ilo koe COVID-19. Pea o kono ingoa e taha koe SARS COVID-2. Siwa malo koe ki awhangatuka, koe ki tala mea peia ki tau kamata aki ka tau hoko atu ke uwheu i. Iyo. Maloa vito. Maloa vito skei, koe tau ulak whehu i, koe whehu i nai o mai, o pehe koe whihi tuu koe ni i he tau tala noa mo e tau talanga pe o kulerei a e huhu COVID pe i kai, pea o ku hoko o whamaman lahi, o ku hoko i he o tau ngahi community tonga i tonga pea mo muri. Koe whehu i uloa ki o kou tuku atu be he tau kau mamata o wiko o si koe pehe. Pe koe uhinga ene hoko koe ni, koe uhinga pe koe tuunga iri fia o e kakai ki he mate. Pe koe uhinga o ku vai e whai whatongia me he tawhaaki o e kautaki i he moirerei o au ki he United Nations honau whatongia ke whakamama kakai. Panai omi he whehui koe ni whakatata ki he whekuki koe a President Donald Trump e mo e WHO mo e me ahange koe whoi vai ia i he whai whatongia a e tawhaaki o moirerei whakamaman lai.
Mahalo pe kumahino ate foi fehui Stareki. Malo abito po wal. A fai pe a whenga ke tau whenga ngi ki he foi erito o whehu i koe ni. Mari. Ka koe mea pe, koe mea kutokanga ki ai ke tau mahino i. Koe awa, koe toonga pe ia a whahinga mea whai anga tala noa. Whai anga tala noa o pafu i ke hai e toko taha ko toa pe upau ke fie mao eia ke kau he tala noa. Mari. Ko hi ka koe, pale ma koe ni koe mahaki whakaauha koe ni. Ko ui kune ue sia kakai ko toa pe i he tawha aki ko toa pe. Pea koe ui, koe lahe ngai tawha aki koe o kue sia. O toko lahi e kau tala noa ma kau fie mao tala noa. Pea koe mea lahi kukoko he taimini. Kai ke mahino ka te au pa koe haa mea kukoko pehe ai. Kai ke whalala kakai ke kau ngā aue koe ni o wheka unau ngā aue mai vai la si kau hu malu i kau ngā aue ke mo i. Whaau ke tō e nau whalala. Tau kamata ke nau whanongo nau tōre ke ngai kakai ke he ke. Nei kai ke whaha whanongo ki ai he taimi koe. Pea koe ui, koe lahi koe ai tala noa. Pea moe toi lahi ai halanga tala noa. Toko lahi ai kau tala noa. Pea o ki whiri pe kakai a pe ko hai te nau tui ki ai. Pako hange koe tau koe ngahi tau whakatata aki ai tau lotu mo toi tau pu. Oku tau whiri pe tato po whee siasi o tau tui ki ai. Mea o koe whoi tā noa o taha. O tau kei whiri pe tau tō ria. Ko uhi koe ngahi uhinga kehe. Mama oia me lotu mo whakalau maari e. Ka tau whiri pe tato pe ko whee siasi koe te tau kau ki ai. Tau pehe ai tala noa koe ni koe ki he mai lasi koe ni. Ai mahaka auha koe ni. A koe mea koe uhoko i Amerika, whakapolitika, tawha aki whakapolitika ai. Pea o kehe e nau tui whakapolitika, kehe e nau tala noa, pea kehe mo e kakai o ku tui ki ai. A koe papare mo koe uhoko rewa ki he kakai ia. O ku afungia nau mo uia ki nau tōria pe koe hakoa ko haide nau tui ki ai. Pea kuhange koe ni kua o ke vailas koe ni. O ku iai e tau kau toke tātonga tau tōlo, kai ke nau tui nau tōlo ki ai, pa ku nau malanga e nau tōri ai. Ai o a o hu malui. E ia e toko lahe ia, o nau malanga e nau tōlo ai hu malui, o kawai mo tō kon whaha atu. Ka koe mea koe hoko ia, ia ne fu matalahi pe ai tala noa, u whakaau ke more whalalai a kakai me ngai. Mau anga tala noa koe o whai koe tui ki ai. Ko hoko e nia, e kua fulongo a. E a ia i mea ke kon ko ngai tala noa ko hoko. Pea ku whainga kakai ke aha mea ke nau tui ki ai. Pa ko nau whiri. Hange pe koe tau sivilo tu. Ko whiri au ke o Siasu e siriana, mamonga atu ki tahina koe taha, pea katolika te tahine taha. Kehe pea e tui. Ka koe mea ia, koe mea tatau. Pa koe wanga koe ku whaka kaukau hange tau pehe ki he whiri lotu. Koe hape koe siasi kou mo ia halau maari e, pa ke alu ki ai. Pa pehe to pe tau whanongo koe ki he tānoa koe ni o COVID. Koe toko taha koe ku ke pehe ku ke tui ki ai, pa ke alu koe tui ki ai. Ka koe mea e ni o mahu inga. Whakai ange, pe koe tala noa koe ke tui ki ai, koe fo i tala noa ia o ku mo oni pe i kai. Ka ku te ilo mo oni ko ia pe i kai, whakatatau ia ki he ngahi ho eke ngahi whehu i koe o mahu inga ki ho o tui. Ke whae tala noa ki ai, pako whakamaloa tau ito ke wheu i ko ia, pako ofa ke tokone atu ke wheu i ko ia, kia ki tau tolu he tau kamata, ki tau hoko atu ke ngau ke mak whakaoha koe ni. Koe, ui ko tau tala noa koe ke mak whakaoha, koe mak whakaoha fo koe ni, koe vailasi fo koe ni, koe vailasi a koe nai toa e mak whakaoha koe tahiwa, na mei auha ia tonga. Mare. O kalasi mai lasi tatauen.
Pakisio anga ia ko fume ia e tahi wa kalas vai las ko ia o si lau tau ko liliu mai ke kalas liliu mai ke kalas ka o me ke taimini ko ia e flu pe mo to ha wen mo covid 19 ko o tau toki to se paki mo ia pe o ki holo mai o tau feitu ka ko Europe ia o fa tu hange ko ania fia to ko tolu mano tolu ke fa mano ai ka o puke ia e COVID-19 i sia mane ata ape pe to mo ka o mate fo to ko la fo ke nia ke o la kamata pe ko me ala ko e o fa to nga e ni ko kinau tolu ni o ta hu malu i o na to fanga i pa palema ia i vai las ko ia i po walu o fa pe to ko ni atu ki i fala lave ko ni mo ki tala noa ko ni pe o fa pe o fai ma tu i tala noa o fai malo abito skei pe a koutu mahino au pito ia a ho tari pe a moho o fa mahino mai o ku iai ai whekau aki ai toke ke ia ko ni mo anga o pui tu a pe ko ngahi te fito i tui ya mo oni au pito ia he ko mea ko ni ku asi mai fa mamano ahi ya pe ki tonga ko ngahi te fito i tui ka hange ko ho fa ma popo ki e tari ulu aki ko mea tau ataina pe ko mea lere i ngahi te fito i tui ka ko pau ke fa ma popo mai ngahi te fito i tui ki ha mea e tokoni ki e tau lere i whakaluku fua pe e whai ai e mo ui ka pau whai ai mo ui he ta e huhu pe tau aluai ka ko mea koku hange ko to o mai whakatata ki i ulope ko mea ko hoko e Europe pe ana pe hei Britania ki mo kon pe kamata e huhu ko ta e huhu pe ko ya mai kon ki he uparo parema o to la he puke mo mate i ahoni o ku kawai ai fuka kai to ko lahi na te kai ke na huhu pe o ku i kai ke na tu i he ko na te to i tu i kai malo a vito ku mahino ia a tari ko ia ka tau hoko atu ki e fehu i wa ko whehui ua skei, ko whehui o ku pehena e ai ho tala noa he wiko o si, ki he whatongia o e kau whai whekau, na ke pehe ai ko ne aloatu koe ai tala noa e kau whai whekau ia o keike mahino, pe te nau aleu nau tōke hangeu nau tala noa whakate volo, ka koe kore mai pe, ki ke toi whamahino iange ai foi whakarea ko na ke pehe, koe whamaharo ai toko taha ko niu ne pehe, pe ko ho uhinga pe ko ikai ke tala noa mo oni mai e whai whekau kai, hau ia whamau e foi mea whaka mo uilerei pe ko COVID aki ene tui whakalotu, o uhinga hange u mei whakate volo ene tala noa, pe koe tala noa ai ni i ko ni kai whavo kia te koe Professor Stare. maro abito po walu ko mea taha po walu o ku motu mai o asimai mo ho leo o aia ka te whenga pe ke tari atu ai whewi, ka ke hanga whakatonu mai o ko ke alu he hala tatau. Na ke eke, koe whai whewi pe koe ha uhinga ku tala noa koe ki he kau whai whekau o alu atu he mea ki he nau ke taimi ku nau tala noa nau toluia ki he COVID hange ha tānoa te volo. Iyo, koia. Nau lawe whoki pe ane nai hange. Koia, ko tāne. Nau lawe whoki pe ane nai ke mau inga koe ai toko taha koe kune whai ha tala noa. Koe mau inga ke toko taha koe kune whai whanongo pe o kutui ke toko taha koe ia. Pea nau lawe atu ane nai ke tau mana tui koe tala noa koe ni ke COVID o hange koe tau tala noa koe ki ai kau whai whekau ke toi tapu. Pea ku tau osi tui ke pe tau toluia
o wia e tala noa to i tapu mai ka tau tolu, kau whai whekau, tau tui ta tolu ki ai, pe tau o ke o nau ngahi siasi. Pea, koe taimi kou tau whiri a tau siasi, o ku whatatau e ke tau tui pe ke whahinga kau whai whekau e whetu ko ia. Pea, ko anga koe ni koe tala e whanong koe ke COVID-19, o ku pehepe, o ku te whanong ke utala noa pa koe, hai whanong koe, o kuongo maari e mohongo to tonu kia kita, ko whipea e ku te apo o tala o ku te tui koe ki ai. He koe ui, o kui ai foki a kau whai tala noa. O ku kehe o nau ngahi. O nau ngahi e nau whounga tala noa, mo nau mawhai tala noa, mo nau iro ke tala noa koe o ku whai. Ka koe o taha whanongo o to tonu kene, whakasio ngai tawha aki kotoa o e whoi tala noa, pea mo i toko taha koe o kune whai e tala noa. Hange koe na ta whakakata aki ai tala noa i he pokalama kuhiri. Ka pau o ku te pehe te whia whanongo ki ha tala noa ke tōha uwhi. O ku te alu ke ngou e uwhi. Tala noa ke motua koe maheni mo whaa ki e uwhi. Pai ki te alu ki taia whanongo ke motua tō mani o ke. Aia pau pehe mea koe ni ke COVID. O ku whia mao ke te alu ke kakai koe o ngari ko nau tolo o nau mahini. Noi. Pana nau whae nau ki ako mo nau ki ilo ke mea koe ni. Kau iai mea ku mata mama. Ki whai tānoa koe ke COVID. He ku iai ai kau ngā ue a o ki he mo ui. O i kai ke nau tui nau tōria ke COVID. O a o ia ke whahinga o ku nau pehe nau tōru. Koe loi o iai se mo COVID. Ka musio hangea ke matalahi e tala noa e kau ngā ue koe ia. Pea koe whia lau he a kau whanongo ia. E koe nia ulotonga ke a kau ngā ue ke mo ui ia. Te ko whai ana tolo mo ni. Ke ma kau whai whekau ko ai a ulotu mo ni. Hafua ngai mea ke ai whepaki a ke whanongo. Ka ia rewa koe mea koe whia mau. Ke tau sio ki ai. Ke tau sio ange ke ngai mea koe uhoko whalufua whekau aki. Mo e COVID-19. Hange koe na talawe ki ane nai. O kutoe lahi ange mate, ka kuosi mahino a kutoe lauri miliona ai kau mate ia ko ui ngā, ko i kai ke uhu marui. Ai mahino pe, ko uhu marui o ku aonga. Pea o te ki ai ke iai a toko hani ihi a ele koti mai, me nau mate me he vailasi. Pea ulahe ngai loi, o ulahe mate me uhu marui. Ka kulau miliona mate me vailasi. Aia po walo ko tui tau sio ange ki anga e ngai nānunga koe ni ku tau whanong ki ai. Koe hae mea koe o ku mau inga taha. Tau ange i Australia mo New Zealand. Tau osi sio ke mea ku hoko ki e tae u malui. Pea tau tui a ki ai ki e kakai koe unau lawa ke nau tala noa mai. Ke popo i e mea koe o ku tau sio ki ai. Aia koe mahalo koe mea whaka mau inga ke tau pōtā noa. Ka pau rewa o ku kai ke tau tui ki he mooni. Koe mea koe hoko mai ai koe tau tui ki toi, koe tui ki he tā noa te volo. Māre. Hange tani. He koe tā noa te volo foki. O ku where a tā noa te volo. Where a kau tui ki tā noa te volo. I kai ke peheia o ku mooni ai e tā noa te volo. O kei whai pewhiwhiria ki e te volo. E koe tau lawe koe ni ke tā noa te volo ko manatu ai ke taimi e ku kei siha ke whaatuwhi mango e pōuri. Ka ware pe ku hao e fo i tā noa ia koe fu mango ia e api e taha ia. Ko te aro atu koe ki harawao koe alu ki ai. O ware pe o kolosi hake fu kuri ia tapu moe ku whangai whakatapu. Moe fu hiku loa ia. Pea te tu ki tatari hoko mai aho ia.
o mai api au te kei tari ki tai ke o se fuhi koe fu te volo, e fu kuri te volo koe. Patau, wa weni ke tai mini, kai ke uto e tui ke foi tano a koia. Ka ko aro pe ave tu fumano o fai mai tano a koe ki tu fai tu fumano a. Ka ko pehe tano kon ke vai laisi. Ne o si fiu tari au ia ke o se fuhi koe te volo. Te kai ke o si apa ko o si aro au ia hoko ke tui a ke mo ni. Piki ke sai ni si ko lea ko iloi. Kau kai ke aka ku whangai whakatapu na ngari whaka whiori ke kau whaiwhe kau. Ka koe mono mo ni whoki a koe mea ko uhoko. O tau tala noa, i he mea ko tau ilo. Ko i e ku tau osi ilo. Koe tau tala noa, o kui e kakai o whanonga mai. Tuku ke, ka pau koe ui ngā whapolitikare ia. O ku whai ai e ngā ui koe. Hange koe ni, whai ake tau tore whai tānoa te volo. Ko ui ke tui mea kakai ke nau o mai ki hoto siasi. Ko tofa pe o tokone ki e motu a koe ki e wheu i koe ni. Ai mea ku ta po tānoa ki ai e pōwa. Io, skei, koutou mahino au pito ai whamatalai au ke whai. Mahino au pito ia koutou i ko hanga au whamatalai. Pea mahino he koe uhinga pe ia koe na tau whaanga we aki ai. Ai whakakaukau o whakaukau o te volo i he kautala noa. Pea au kikai to ia i haku tānaki ki ai, ka koe ku hoko atu a aku ia, ka pau kai kia ha mea ke toe tānaki mai ki ai, ki he whehui ko ia, te hoko atu au ke he ta whehui hono tonu. Te ha mea te ke whi tānaki mai. Malo. Ka hoko atu ai pe e. Koe Io. A hoko tau a ko tui ko whiunga tau tānoa te volo ke ahon. Io. Kai sai api to ka ta hoko ke ta whehu i hoko e skei koe, ka koe ki mua ke ta hoko atu, ka ta ki whamore pe, sai pe he ku ke lawa pe o mau, ka pau kua whanki motu koe parema pe i he receptioni, i he ta whe kau aki, kau sai pe he ku ke lawa pe a e ta, koe ngahi mea pe pa ke toe hange pe koe ninai, pa ke toe whehu i maa whamahino i mai ai whehu i ka paua ki motu. Ka koe ta whehu i hono tolu, koe kore mai ai whehu i koe ni ke whainga mua hatala noa a ki he pe koe whai tatau o e makwa auha ta hiwa taha walu, ta hiwa, pia mua mahaki wha auha kone COVID a ena whelawe i pa moha kehe i hono whakatupu koe ni coronavirus o COVID i taha hiwa eni, i hono whawhionaki ki he taha hiwa taha walu malo. Ni koe whiu i le eni. Pahange koe nau ki lawe ki ane nai ange. Koe vailasi koe na whai ai koe mahak whaka auhua tahiwa. Koe coronavirus. Pea au ku hau me hako koe ia coronavirus koe ia. Ai whainga vailasi koe ni o flu koe ni o kutau tala noa o kutau kei mao mai ngai aho ni. Koe whakahako mai ia o vailasi koe ia. Ka koe mea ke mahalo ke uraki mana tui. Koe coronavirus, koe oku where a ono whainga kalakalas, lau i miliona ono whainga kalakalas. Pea oku kai ke ai hato u vailasia e tatau tof pe moe to u vailasi ko mariu atu. Oku nau li riu mau peki nau tolu. Ai ai ngai lau tau koe me tahiwa ki e tau ni ke tai mini.
Ku tautou moririu mai ai coronavirus ia. O whai o na wa o mai na o tol ke whai ngā fuatunga koe o kui koe COVID-19. Mare, Pea mare. koe fuatunga koe ia, koe tupu ia me tuku whakahoro koe a coronavirus. Pea iene tu koe taimini o ku tau lorotonga huhu malu i ki e flu. Pea koe whai ngā vaccine koe ia, o ku kehe ia me huhu malu i kone u tau whai ake COVID ko ui kono fuatunga. Mare, mare. Koe vailat koe COVID-19 vaccine, o ku ngau hia me ki konga si i pe o e vailasi. Aia koe ki konga pe he kiri. Koe pauparema koe vailasi, koe ke tau lava si o ki ai. Koe ke lava ia o mamata ki ai e ngau ake ngahi microscope. Pau ke tau hiki tau doria ki he fotunga elektronika kai toki lava ono si ofi e whanki vailasi koe. Koe fotunga koe o coronavirus, ta tau pe me u virus ke. O kui ai ono kiri o ia ona ia, o kune awhi ake foi e rito koe virus. Pe ihe foi kiri koe o kune awhi koe o e virus kotoa pe. O kui ai whanga ki tau pehe e whanki tono tona, ta hangu e whakatapu, ihe kiri, o kunau whai ake nau kakao horo mo kumi, a ngahi mea koe ke nau pipiki ki ai. Pai e COVID-19, o ia e ki foi tona ia, o aluatu o pipi ki kiri ki e sino, ke ngai i konga koe o e toto mo e sino, o whakatupunga ai, e nau hanga e nau tori e hui si a whai whatongia a ngahi o kan ke ma ngai whaitu ke. Hange koe maa, koe ate, koe mafu, koe kālawa. O i o wesia e nau tolu. E kuhanga e vailasia o li liu a ngau e maheni koe ngai whaitu koe ni. Ke ui o whatupu ai ai whakoutua. Pea koe ngau e rewa ai hu malu i o whai. O kuhanga e hu malu i o li liu e ngahi kemikare o ku ngahi e vailasi ke na uhanga o ufi a whanki foi tono tona koe o nau whatutu pipiki aki ke sino ke oa te nau tue lava o pipiki pe iuinga koe kai koe ke tue lava pipiki o ku au hatu e foi i to vailasi koe ia kai ke tue whahatu pea koe ngau e laia koe hu malu i kune whai o kune ta ofi e ia ai vailasi ke ua toi whakawhanau. Ke ua toi osi atu e tō o kuhui a o e tō o para o whakaau hare vai tupu ko ia. Pei ene toko si koe a vailasi o kai lewa ke lava o whakatupu ha whakoutua. E u kai ke nafu toko si nau tolu ke ue sia ai ngai o kani koe si no ngai kono. Mo nau ngai whakatongia. Pea kono whakatatau koe ki e wheui. Kono tari no ki ai. Koe hako eni. Koe vai las koe na e futupu ai maki whakauha. He tahi o tahi ua. Pea mea ia ku whawhamanatu ai. Ke ua te tau pehe na toki tupu a ke pehe ai COVID virus ia. Ane awhi pa kai. Na kai ke tau iloha mea ki a ikai. Koe taro e nia ai tau whe ngāwe ake da tau me tau whe paki mo coronavirus. Ki mua atu e tahi wa o mai ai ke maki whakaoa koe tahi wa. Ka whakaako ako mai ai o mai ke COVID tahi wa. Wako hai tene ilo. Koe ni rorotonga pe koe a COVID-19 ia. Kuto e tō mai mo uto vailasi ia. I ngai kalasi ke COVID. Delta. Wa o mai ni ke taimini kui ai XY2. Ai au toi fuwewhekange ia. Pako uhinga koe mariu koe o fuwewhekange. E ku nau whai e nau tauria e nau ngā ue mo e nau whakatupu. Toi lahi ange e nau whakatupu. O vave ange e nau whakatupu a nau tauria. I e ngai ngā ue koe ai sino. Ke whakaauwa ki nau tauria.
ki moa pe hoko mai whakautua. Aia e sua koutu I pe o ku mahino. Koe hako, koe hako, koe COVID-19, koe hako. Ia coronavirus. Aina ni whakatupu. Ai tō flu koe maha ki whakaaua a tāiwa. Pako na kāinga. Aia ko whoroa mai e nia e tau whea ngai mo tau whea ngāwe aki. Mo tau whea paki, mo coronavirus. O kai katoki mea ke pe. Maloa bito e skei ko e ki whehui pe nia ko whakahu atu e au kata toki alu ki he u whehui. La lahi kon me u ke ko si ko e koe tu koe a Delta variant. Pea na ke tala noa ke XY2 he wi ko si pa koe ni kuke toe o hake. Aia hange ko ho whamatala ko e hoko mai pe nia ki mu au hao me he tahiwa tahawalu. Pea tau haueni, COVID tahiwa, whanau I mai e Delta variant, XY2. Teke lava o whae moa hao toi ki whakamahino ange ku ki he XY2 mo Delta variant, pea mo COVID, pea ko whe o kulotonga mawhora ko e Delta eni mahino mo COVID tahiwa, whanau I mai e, ka koe XY2 o ko osi toe hao moia pe koe kamata mapuna hake I hawheitu malo. Malo abito siua. Koe lai tā whoke tau whanongo a tau tolu he taimini ki he Delta. Koe ke tau toe whanongo tau tolu ki ha toe variety ke he koe uhi e koe COVID-19 Delta variant o tau rorotonga papalema I ai. Ka oku hange koe me koe nau lawe ke ane nai. Oku lahi ono ukalasi ke ia koe COVID-19. Mare. Mata lahi au pita wha. Aia wange I ka tau tala noa, hange ka pau te tau tala noa ki e tau pe koe ufi. Pea tau pe tau tala noa ki e kaho. Oku where ngai kalasi ke ufi. Pea toi where me kalasi ke koe kaho. Aia o pehe toonga koe a vailasi. Koe paparema koe moe vailasi. Koe nau fuiki. Pea moe lawa ke nau whakawhanau na tori au lau I miliona ia. Ia ki taimino. Pea ko hange koe lau koe ki aihiwa. He uke haturu tā aonga ki he ha. Te tau ili fia he ki mea sisi ko ia. He koe ui koe ha. He koe ui koe mea koe kunau lau miliona ai. Koe ngai fu konga kau la lahia. O nau o hofi o tau sino. O nau esi e nau ai mea keke. Oku neongo e nau iki. Ka koe tonu tāna ki whakaluku fua koe lau miliona. Koe paropare ma lahi whakau. Pa koe ngai whai ke koe ai Delta Alpha o a mai ai ki XY2. Koe ke ai taimi koe o nau liu ngai. Tupulaki ai o nau kaunga. Aia koe papare malahi taha koe tau ia e taimini koe Delta. Oku lava ke tupu ia lau miliona I lau sekonipe. Lau miliona nau whiriuri waki anau to. Pa koe mea ia hoko I nā tūla. Ka pau e fu tupu vave mo whiriuri waki. O whetupu vave a whahinga mea. Koe mea koe o hoko o ia e whainga maari e ai ke whiriuri waki o nau whotunga. Pea koe uinga e mea upehe ai, koe ui whoki. He kui kai ke ai ha mō menitia o tatau mo meniti ko toki mari watu. Pea koe whotunga koe o vailasia. U pau ke riri uia ke whotunga o mo meniti ko ia. Ke ui ke lava ke hoko atu ene mo ui o ene whakatupu. Pea ene pe o koe whotunga koe ane awhi. O ke hea me whotunga e ahoni. Pea ke hea me whotunga koe a pongoponga. Pea koe mea taha koe o tonu ke tau mana tui.
koe hu ko ni kutawanga ki ai hu malo i ke flu o ku me kai ke hala hata o ia hono whakafo o ai hu malo i ko ia whakatatau ke fōtunga koe hu mariu ai vai la siki ai tau hanga rewa whaka i me tau ilo koe ke vai la si koe flu o ku lava ke whakafuafua i ai koe hae fōtunga o e flu e tau kahau ka tau ngahi rewa vai la si koe ke tau kahau i e taun i au ke vau ko mateu teu ia ke tau kahau teu i ke malu i me flu ka koe mea rewa iau pehe pe ngā o ke COVID ka koe ui koe vave koe mari uriu koe ai COVID o ku COVID-19 koe ho malu i koe he taimini o ku mahino ia o ku keisai pe ki he Delta pa keisai ki he Alpha pa keisai ki he ufotunga koe koe vairasi u tau maho he taimini ka wai mo XY2 ka koe mea koe hoko ia hui ai ngai whonua ia o ku nau kalas ke nau tō ange koe COVID-19 koe ni o ku tō i sia mane mo Europe o hui ai ngai mea ke ia kalas ke Delta Alpha mo XY2 ko Asia ko South America o Brazil mo ngai foi tu ko ia ko kalas ke ia COVID-19 o Asia ka koe mea mau inga o ku kei aonga pe ai hu malu i koni ko tau osi ngāwe aki ke ngahi ngai hawe kasko toa e vai ati o osi vai e ilo koe ki ai pia koe mea ia o ku whai ai kei whainga ke kei hoko atu pe hu malu i koe ia ko ui e kei aonga pe ka e lorotonga koe ia o ku whai e ngai ngāwe whakasanisi mo e whekumi pe ku toi ai hato e vai lasio ha to e vaccine o to e pawahu malui o to e ke aonga mo to e malo ia o i kai pe tu a ngā oe ka sainisia i e whekumi ki ai whatatau ke tau mori riu ai vai lasi malo a pito ske ko tui o ku maala ala au pito pia pia ku whawhiawhia lahi kia te au o ku whaipe e ho tala noa me he ta polokalama i he wiko o si ko tato e polokalama ko e ni o ko to e mama i pepe mo au ki mo a pia toki au at ki e ka o mamata ai o me alahi pia ko e whehui kana na ku whakahua tu i kai ke umahino i ka ko o tari o ku ke hanga o pako o ku kamata ke ta alo atu tawaia ke ta alo me mawhana ke maari e ke tau e langi ta polokalama ai whakawhiawhia i ho o tala noa. malo ia I ho o tala noa pa kou tui ku ula ki tau mai ka te au pa kou whiawhia pe au ai kai toki tau at ke tau kau mamata mo ki nau tau te nau mea mai ke ta polokalama i he kahau. Ka ku mahina o pito ka mea ku mahina mai ka te au o ku tau tuku tau wheturi pe tau tōria pe a moe wheliuri waki koe hange koe e skei koe matunga tā maki o e whanki i manu i iki koe ni anko whakatapu pe koe whanki i vailasi pe koe hahano whanki i siem pe koe hahano whakarea ko e nau i iki ne ho whakamata la i iki varea nau whakatupu lahi whauwhaua pe a nau liriu i e whōtunga me he whōtunga wawe au pito fihi pe a to e whepaki ho nau ulunga ngā i he alu ai hala whanonga o e nau moui. Ka kou whiawhia pe he kou whanonga atu, kou whiawhia pe ki he ngā ue a kau toke tā, pe mo kau sainisi i he tawhaaki koe niu tau whawheta i pe ai ki he wheturi pe e nau ngā ue pe mo e nau nima mea a i he tawhaaki mo e nau tufunga mo e lere a vailasi. Mo e nau wheriri waki, mo e nau whihi, mo e nau whepaki.
Ka tuku mai Professor Stareki ke ta hoko atu ki he tau whehui me he wike ko o siko tau whehui a hono wha o ku Ngalo. toe ta minite taha fitu pe a kusai a bito peo ke toe lahi pe a ta iwa mo ta wa ita. Koe whehui koe whehui ki he haho wakai ki he keisi koe ni na i tonga. Aini ku talamai e toke tā sere a kau ola o ku hao, ka o ku pehe whamatala na e o mai e whehui, o ku pehe o ku toi tuko e aha ua taha, ka koe keisi koe nina e pehe na e asi mai, na i kai ke iai, pea positivi, pea negativi, mahalo pea toi positivi, ka o ku pehe koa koe keisi pe, o ku ihe toko taha koe ni, ma koe ni mahalo o ku toe negativi. Ka o ka pau ke mao ki le rei ki ai he koe ni ko whaka ata me i tonga e fo i keisi, ka pau ke a mea koe whehu ia ke toe whama alange mua ki he fo i keisi koe ni tonga he ko hange pehe o ku iai e me make. Malo au vitu. Maro api tō pōwhalo. Koe mea koni ko hoko ke keisi ko i tonga, o wikai ko ne fuafua hoko e nia ana, o hoko ma o peia e ngai wheitu ko toa o ku iai e vailasi. Pea mahalo koe mea koe na mahino i he sivi ko na whai tonga, na whakamahino i mai o ku positive, ka o ku weekly positive, o ku vai. Pea i whamatawa koe ai tare ki ta mo ui i tonga. Na ne ngau e aki ai whoirea koe baby virus. Koe. Pea ono mo ni o na ia o kai ke iai ha mea ia i lo i whakasai nisi koe baby virus. He koe virus ia o kusi isi i katoa be was baby katoa be ia neho e ne motua mai. Pea kai ke lawa ia o lau tau e mo ui a vailasi. O lau miniti, lau sekoni pepe, lau hoa, pea mariu ai fotunga e vailasi. O toi whanau i mai, toi whanau i u vailasi. Hange koe mea nau lawe ki ane nei lau i milion. Koe mea koe mahino, me he weekly positive ia, i a feitu upe. O wikai koe vailasi ka kato ia, o kei he sino koe tō tako ia. Koe mea koe hoko i he humalu i, pea moe taimi koe o tau ia i he sino ai vailasi, o kuhanga e sino ia veuki o tamate i e vailasi. Ka koe ne tamate i koe ia, o ku movete ngai konga koe whanki konga koe vailasi ia, o whereke ore e sino ka wain moe tōtō. O kai ke pehe, ko ne mate pe ko ia, bea osie, bea ka iloa vailasi, i kai, o ku movete vailasi ia, ne o kai ke toe lava ia whanau mo toe whaia mea, ka ukei toka taka i holo whanki konga ia, o vailasi o te kinaoro, i e sino. A ka pau ko CV, koe o vailasi o fu sai au pito. O ne lava ia, o mau, ai whanki konga ko ia. Pau koe ke ilo e CV ia, pe koe ki konga ko ia, koe vailasi ka kato, pe koe vailasi o si mate, vailasi ke mo ui, pe koe konga pe ia o vailasi o kei te kinaoro. Pe koe mea ia ko hoko ia, ka pau te upuke he COVID-i, pe lava e hoku sino o whepaki mo e vailasi, o tamate i e vailasi, ke ta ofi ene whakawhanau o sino. O ku kei ia e whanki konga ia e vailasi, o kei te kina taka ia i e kusino. Pe a ka pau e whai a sivi, e lava pe ke hanga e sivi ia, o tala mai, o ku kei ia e ki, o ku weak positive, in other words, o vai, ai asi a vailasi. O kai ko uhinga ia o kuia ia ki baby virus. Ko uhinga ia ko ki konga o vailasi mate
veu ki o kei te ki na holo e sino. Pai lava ke o sa ui ke ia fia, pe toki lava ke puria au pito. Pakane osi ko ne puri au pito, toi fai ko sivi, koe ke toi asi mai ha mea ia. Ka pau e toi asi mai ha mea ia, o mahino o kei asi vai mai, mahino o kei toi pe whanki konga o kei teke te ka holo. Ka koe whanki konga ko ia ia, e kai ke nau lava e nau tolu ia, o toi fai, o toi whakatupu mai, Hawaii las. Hange nai koe tau whanong, tau whaasi o koe ke. A kau te ki na holo koe tahi. Nea mo ene ke takai holo ngai konga a kau koe ia. Uosi mate ia. Pai kai ki lau ke tau tō e tau tō ria tō tupu mai afu a kau fo o. A pehe a te ki na holo e whangi konga vai la si e sino. E kai ki na te lawa puke. Kai ki na te lawa na tōlo whakatupu puke ki a taha. Kai ki na lawa na tōlo mo where ki a taha. Koe ne hoko pe koe a vai la si o mate. I kai ki lawa ke toi whanau mo tau mori diu. Koe ne mahino ia. Hei kai ke o kai ke toi ano aonga ia ona. Ka koe taimi ko o week positive ia i. Mahino ia. O si mate ka o kei toi ngai konga o kei vilo takai o. O kai ki tau ilo e tolu po e ano la lai. Whanki konga vai las koe. O kei te ki na horo isi. Ko tui e skei, ko tui o ku ia na ke toi aike ke toi hu mai, ia hau koe hu mai koe. I kai nau, koe mea koe nau ai ke uto e ka te au ia pe o ku tokoni atu ia ni ki he whehu i ko o ku whai. Tokoni lahi au pito. Tokoni lahi au pito. Positive. Iyo. He ko tui koe mea tahana e kai ke fu mahino ke ka kai e ni ihi, ai whakakau o e baby virus. Ka koe mea kanu ke whamatala i, aia e skei, ko pehe, ko pehe, ko vai koe ni ai tau pehe pe ku ai positivi ai whaiwhikau māmonga. Pe koe whakarea koe nau whai, ko whakarea pe ke whengai ke mahino e akau ora, tok ta akau ora ko baby, Ko pehe ko hono uhi ngā ko o si huhu malu e masi i o i kai ai ke mālohi. Ai vai lasi i hono sino o lava malu i koe. Na ke o si nā o toki o tala noa ke ai pe ko kai ke umau ho fo i whamatala ko ia. Koe mea koe ilo i koe whekau aki mo huhu malu i. Koe mea ia o hui ai koe huhu malu i. He kuhanga e huhu o ai sin o teu e sino ke ne lava o whepaki mo i vailasi. Mea e ua hoko uruaki o kuhanga e sino o hanga e sino i loi whatoka ngai mo lava o kumi ai vailasi e taimo kuhua ke sino e feitu ube o kui ai. Pa kufai a keini ai mea e ua. Uruaki koe ngai kemikare ku whau e sino, ke nau hanga o tamate e vailasi. Ko whaunga e taha, koe whaunga e taha, o kuhanga e sino, o whau e whanki so tia, ke nau o kumitaka i holo e vailasi o tamate. Aia koe whaunga e ua kuhanga e vailasi koe, e mafu malu i o whai. Nako ne hua tu koe e vailasi ke sino toko taha koe o si o malu i, o kuhanga e kemikare, o whekumi ke vailasi, a hanga mai whanki sotia, nau kume vailasi, o koe nau ngā ue ko o whai, hono tamate e vailasi. Pea i he mate ko ia e vailasi, o ku mo vete e vailasi, i he o konga, o te kina takai holo i he sino. Pea koe whanki konga vai las ko ia. O ku nau lava e nau tolu ia. O ai ke positivi. Ai sivi ko niko o tau whai. Ke vai lasi. Pea koe whamatala i koe e kau ngāwe ke mi. O kui koe weak positive. Pe koe mālohi vai, pe koe vai.
ai konga ko o iloi. Pea ko mea i ko umau inga. O kai ko uhinga ia o kua ki baby virus. O inga ia ko ki konga. O vai lasi o kei te kina o. Ko ki konga ko ia. E kai te lawa ia mo fere ki ata. Kai ke lawa ia ko e wha mea vai lasi fo o. Kai ke te lawa ia whakawhana. Kai te lawa whakawhanau. Ko ne si te kina e ko smalolo. O si whai toka ia. Teu ki aua. Malo pito skei ko tui o ku mahino au pito ai whamatala pia ko e hau i ken mo tau ka inga nau mea mai pa ku nau tolu ku nau ia e nau wharea mai pe ko nau tala mai o ku ko e whamalo he ku mahino au pito. Pia koutui ko e mahino ayanga o hanga o whamatalai, mahino e urea. Ko e whoke paraparema skate ki tau tolu koni a kau a koe umala. Koe taimi kau whawhai e kau tā noa o ku kau ngā ki tau tolu e kau urea whakatotolo. Pa koe ke fu mahino ki ho tau ka inga ai whakateknikare. Ka koutui ko e mea eo ku toi whakawhiwhia me kau mamata pe mo au. Ko i ngā he ke ngā aki mai ai mea whai ngofua pe ku ange koe ha pōpōta anoa pe au ia ku kai koe pōpōta anoa whakate volo ka koe. Ko pōpōta anoa tala noa no moro anga maheni pe ka oku mau ai fo i mahino lahi he koe mea koe oku tui kei e tau lo au pe heke a te au koe palo pare malahi oku tau whianga hangai mo ia koe i kai ke mahino ai ho tau ka inga e nau mahino i Pero i kai ke mawha mahino e tau tala noa a tau tolu ai ka huako pia mo kau tau kei i e umala e wha professionare heku totonu ke ua te tau tuhu peki e kakai whakaluku fua ka tau toi wakai ange pia ku mahino e tau tala noa ka koutu skei ko mea eo whakawhiawhia ka te au heku whae tala noa kau medical doctor ia ni iho kou kau moau ia he whainga ke mahino i koe ngahi lea whakateknikare o whaito o mo me au ku te whainga ke te toi viwiri ke mahino ka kou whiawhia lahi pa kou whamalo ka te koe iho hanga o whamatala kono mo ni fokia ia ho mai koe o mai koe e skei maro. I kai po walu ko mone mea kuta potano ki ai. Ko e papare ma foki ki tau toru. Ki tau toru ko nu whaako ki he sainis. O matalahi e papare ma. Ua ki o ku fulahe kai pate tapa kai ki loroto ilo ki he tonga. Pea moe mea taha. Lahi e ngai lea ia. Ngai lea ia i ngā ue whakasainisi. Kau ngā ue whakatoke tāma, ngā ue whakateknika. Ku kai ke ia tau ilo a tau toria ki hano ngai ririu. Te kai ke ririu whakatonga. Mona. Tau. Ia pa taimi e tae tau ngā ue pea ki hanga pe tau toria. Hangi koe tau tāna kon ke COVID. Tau pea te pe tau koe COVID. Koe koe ka tau rea whakatonga tau toru ke COVID. Mare. Ka koe tako e oku ange tae mahino ka tau toru e COVID i he whakaparangi. I e no ai atu koe COVID i ke rea whakatonga o kei tae mahino pe. Pau ke vai las. Ie, mona. Koe ui e koe tau ilo koe ke tawha koe vai lasi. E whanki siemu. Siemu. Oku koe vai lasi a o toi tae whono sisi o na ia. Ki lalo i fwoi siemu. Pau i kai tange koe whakatapu ko oku whakatapu o si uwhangai. Oku i kai ke monu manu ka kato e vai lasi ia. Pau kai ki hatau rea whakatonga tau tau rea teu lawe i e au. Ki he whakatonga e vai lasi, pau tau ngāwe ki pe vai lasi. Koe mea tatau e nai hoko i he AIDS. Na tau ipe koe 80s.
Ko ui ko tau whenga ke kumi a lea. E lava ke tau mahino i ai. Ka pau te tau kumi e tikisinari whakatonga. He kai maua e ngai lea ko ia. Aia ko mea pe ko whai. Ke tau tau whakamatala. Mo tau tau pōtala noa. Mo tau kumi a kakai. Ke tau whalala ki ai. Ke tau pōtala noa. E ui ke tau mawahe atu me tānoa whakatevolo. Ki hawainga tawha aki koe. E lava ke tau whemahino aki ai. Mone au pito skei koe tau whehui whaka o si ko tā umai ke whaka o singa e tā iwa. Ka te uatu e tā whehui whaka o si koe whehui ia hono nima. Pa koe o si e tā ngahi whehui me he wiki ko o si. Pa te uta anaki lewa e tā ngahi whehui o wikeni. Ke uatu he le pehepe ta polo kalama. Pa whakawhiawhia ki kaumamata he ku te eki ke aha tau foi polo kalama me lo au e lelelere pe heo tari hanga tone u whehu i pa koutui o tari whehu i. Pa koutui ka mea eo whea mau, hange ko hofa amu, ta tari whehu i. He wawe ange ai ke tari ai o mea o ku whihi. Koe whehu i whaka o si koe whehu i o ku pehe, pe koe lahi ai whela waki koe sio pen ki tonga, koe lahi ai whela waki i tō ngā ko uhinga i mea koe ni ke COVID mo health. Ko uhinga koe lahi ai nofo i muri e tau kau toke tā i e ta whaake o whaito o mo lelei. Pea mo i kai ke nau whaarea, ke nau whaavahe mai. Koe whehu i ia pe ka pau e lawa pe hao tāri ki ai, pea ke awhanga tuku ai pe ke ta wha ose a ke ta polokalama malo. Maro apito bauwalo. Ka ku ke whai ko tala noa ke tari whehui. Ko manatu au ke lauto e whakasāpatu. Ai tari whehui ko lauto e whakasāpatu. Ka mata aki pe o haina ne ngai ko. Pea tau pe e tau tala noa ko ni ke vailasi. Tau ka mata aki pe ko haina ne ngahe vailasi. Mare. Pea ko mea ko whehui ko mui mai ai. Ko haina ne ngahe ki nau toru ko e o nau whai e ngā au e whikau aki moi vailasi. E ka pau te tau lava tari e ngowhi whiu i ko ia. E lava ke tau kumi ngofua a whainga kakai ke tau tui ki ai whikau aki moi tala noa ko ni ke vailasi. Ka koe mea ko ni koe lau ki e kau ngā au e ko i tonga. Ko uhi i e taimini ia. Koe mea koe ilo koe e kakai i murini ma kau ngā au e tonga koe i murini whikau aki moi vailasi. O ku lava pe ke ilo mo ia e kau ngā au e koe atonga. Koe ke toi ai ha mea ia e puri. E kua osi ia ngai website mo ngai mea he interneti. O ku iai kotoa e umea ko nina ta oswa matala ki ai. Kaka pau o ku te i tonga. Lava i mea te ki computer. Te lava e ki ta o mau e mea tatau tofu pe. Ko mea pe mahalo o ku hoko na na o ku fumo o e kina e kau ngā o e atonga. O si ai e nau ngā o ke interneti. Pe ku fu mamafa interneti. Ke nau lava o mau e ngai fōtunga koe ni. E ngai mea o whai ki ai e pōtala noa. Mo e ngai whekumi koe ni o ku hau. E o ku osi asi ai ngai pepa kehe o asi ai ngai wheitu kehe. O whekau aki mo e vailasi. Pea koe mea koe mahalo koe whehu i mahino taha. Ia nau mau koe ai ilo ko ia. O ku nau mateu ke whaianga au e ke vailasi. Ai a koe whehu i whoko ia ia. O ku kau ai kai ke ngata be ai ilo. Ka koe nau lava o iai ha nau mawhai ke whaianga au e ko ia. Peikai. Kutui koe tari no ki ai. E lava katoa. Pea koe mea mahi no foki e mea koe ni whikawaki mo e vailasi. Koe tau ilo koe ke vailasi. O ku tatau to pe ia e wheitu kotoa pe. Tau ilo e mea tatau. Koe mea koe o ku ne fua tatau koe tau ilo. Pe ku tau lava ilo e ngai whekumi koe o ku whai.
pe tau lava tui ke mea ko mooni pe tau ke he pe ta toria e tau ngai tano fa te volko fai pe ko tu yo kai ke fulo mahino ka te au ai erito e foi feu i koini ka ko venga pe ke fala lave tu pe e tafa aki o feu i anga ko ne mai no ka te au uruaki ulava e lava ko to pe e tonga fai ngai ngau e koini ke lava i tonga whai ngai ngau e koe ni, o gosi ai e nau ngai, teu ko o si whai, o si ai mo intensive care ku teu, a koe me ape, ke o e fulahi, a puke i e vai la si, pa tau kei monu ia, e koe ni ne te ki ai ki papa kei si ai i tonga, whatatau ke si i koe ni, ai matapure koe ni whaifikau ne arua tu koe mei, Musilani, o i kai ke mau ai vai las ko ki ko fa ki kon kon vai las pena mau pa ko na ko o sto negative mai ni si ko me ata ko u fai to ko ko aki ko u fai to ko e ma ala ma ko i tonga o fai aki ko nga we ni e ala ma o pe mo i tonga kai o ki e lo tonga pe i tonga ko me ko ko o ku tonu pe ke ia ha se ni te atonga tu whakata watu ai u vai to ko ia pea i anga ko e ku mau ki ai i e ngai mai ko ni ki muini na no e vai to atonga pa la e fa to i mai a kau to e tai tonga o kore mai ki o anga ngai vai to nei no silani kau ngā ue ko i New Zealand kau tonga ko i New Zealand e na nga o age ngai whai tō o toton pe ke lawa whakatau i tonga kau kai ke mau a se nit pe kai ke loto ki ai pure anga ka koe ne tū a koe i e taimini ka pau o ku loto ki ai pure anga o ku iai pe se nit i pae lawa pe ke o tate u whai tō ko ia koe tā noa fo koe ni o ku mau inga au pito e koe ui fo ko ku iai e ka mata ke asi mai ai ngai whai tō hangeha antibiotic koe o ku ngā au e whakanga tonu aki ke tamate e vailasi. Au e ku ia e whai tō o ku osi whakaari mai e kautaha koni koe Merck pia mo e kautaha koni o ku nau whaue ai hu maru i koe Pfizer virus. Ku osi whakaari mai koe mea ene o ku toe e tau lawa o mao ha se ni ki whakatau e whai tōko ni ki tau mao e kai. O ku lolotonga kei whakakaukau i New Zealand mo Australia e whai tōko ni pia ku osi hange ku ota ai ngai whai tōko ni kau te kai ngofua ke ngau e akia i Australia mo New Zealand ka ku osi kamata ngau e akia i Britania i Europe pia mo Amerika. Ai au mahino pe ia o ku iai e aonga e whai tōko ni ka au kei mamafa te kai ke hange koe u maru i o kei mamafa pe mo ia au whai e u ngā ue whaka lukfua e kau taha mo ia mamani ke whenga ke lava ke tātotongi e u mea koe ni pe toi maange u mea koe ni ke ufonua hange koe ufonua Pasifiki pea koutui e siwa e ai pēha monu ka pau e loto le reiki e lau maali le reiki ai a pure anga tonga la mo e hu e ki o tonga ke na ohanga whakatau ate ngai whai tō koe ni pete nau kore i Australia mo New Zealand mo kau tamu i a mamani ke oange ngai whai tō koe ka mahalo koe mea mau inga taha ke ilo i e kau ngā ue koe a tonga a taimi koe e lava i ke nau ngā ue aki pia mo e lava ke nau loi ai whounga ke mau ai whai tō koe ni ka pau o kai ki ase ni ki a tonga e whakatau o tui koe whounga koe ia o i kai koe toi kore mai ke kau ngā ue koe ni tonga i muri kai kore ki ngai kau taha koe una whai e toko ni ki muri ki ngai whai tō koe e ko i e mawangi he ko ange tae se ni te atonga ia e tae se ni te akau nofo muri e taimini o i ka COVID tahi pea koe mea matapāwha ke tāu ke iawa kau kai ke ngāwe aki
o kawai me mo to ko no o fa atu o kai ke fai ma fe tu ta ki a me tonga ki mau tolu o eke mai a whainga a toko ni whaka ilo whaka Maare, whetara noa aku maareske. ngai whaunga ngā ue whaunga malumu ki he mahaki koe ni. Koe ke whai mawhe tu tā ki a mei tonga whahanga tonga ki toko lahi a mautoro. Maare. Pea ko ange ko mautoro koe ni Nusilani. O fui ai e kakai ai Nusilani kau tonga. Kau toke tāma kau ngā ue kemi. O una ngā ue ke vailasi. O una ngā ue ke ua malui. Moi hāfua pe ngai. Tawa ake ke. O e whenga koni ke matari a COVID-19. Maare. O toko lahi e kai ngā tonga hui eni. O mea e nau iro me nau tau keike. Ka koutui o wikai ke tokoni. O kai ke fie mau me tonga. O wikai ke eke mai e tonga ega. Ha tokoni. Ko mea e nau fie lai ai. O tala noa mai ki a au whekau aki pia moe. Moe vai la sini. E ko i ko whaka amu ke neongo u tai fie mau. Ai tala noa ko ia e ka inga tonga. Pea mo tonga. Mo kau ngā au i tonga. Kau nau lava o whanong ki ai ka pau. E iaha nau ki isa. O nau fie mau a ilo. Ke make e ang me mea ko nau mau me inganeti. Pea mo nau fie whanongo. O tonu ki e kau tonga koe. O nau i muri. E ku iai foki e mahale tau paupare mai tonga. O ku ki nau tolu ko ku nau o ki muri. O ku ia koe kakai hola mei tonga. Ai a koe fo i paupare makamata anga ia se ngau e aki koe kau ngau i tonga. Koe nau whakakau kau ana tolu ku tau hola mei tonga. Ko i ku tau whehia. I tau tupu anga. Ka ku tau os mai no i foki e tau tolu koe ni. Nea hiki mei tonga. O lai e u inga ke hia. Kau ai. Koe whaalahi ange e tau ilo. Ko uhi koe tau mawahe mai mei tonga. Ma ke he me ngai uinga whaka ekonomika. Ma ngai uinga whaka professionale. Wa hafua ngai uinga. Kau kai koe uinga koe tau hao mei tonga. Koe tau whehi a ki tonga. Koe tau nofo kotoa koe niu tau fie toko. Tau osi mahino ai. Osi mahino pe ia me whetuku mea koe ki tonga. O ku whai pe o whai a ki tonga. O kai koe uinga hao ia koe ia. Koe whakariri a ki tonga. O ku uhinga ia. Ia ngai uhinga whakafo i tui tui. Pea mo e tui. E toi lele iange a tonga. Ka pau te tau hao ki tau toro. O maoha ilo ke. Ke lava ki tau toi whaki atu. E kakina o toro koe unofu pe i tonga. Ka koe anga ia e whakalave atu ki foi whe ui. Ka koe ofa pe ki a o ki e rito e foi whe ui. Malo abito skei ko tui ko ma popo. Pe mahino abito ho tari e ko ia he konga ua o e whehu i. O foi whehu i hono konga e ua. Pe a kui kaito iai ha ku tānaki ki ai. Ka ko whamalo pe i ho tari le lei ki he uwhehu i kotoa. Pe moe fo i taimi koe ni kuke tuku mai. Pea koutui koe polokalama whawhiawhia eni he taha tau ngai polokalama. Koe mahino o whamatala e me ani he kuki i loloto whoke tau alu ki he talanoa o e utawhaaki koe ni. Ki tau alu ki tawhaaki whasainisi o e vailasi pea mo e siemu mo e mea ka kuke lava o whamatala e mahino pea toi omi. O very educational, very informative. O ku lawa ke whae ako pe ato e mahino ki kau whanongo. Pako atu ai e whamalo lahi ke te koe. I he lawa e ka prokalama hono wa. Pe hoi mo tau kainga, malo ho mo mea mai, malo e wharea mai. Pe e whamapopo a ho mo ngā hi whakaukau koe e whie mau ki u whehui ki a skei i he prokalama. Prokalama ui ka hau e whamahino atu e taimi, pe koe whalaite, pe koe tokonaki. Ka e whakahoko a e ma prokalama hano tō lua ui ka hau. Whamalo atu ka teki mo tōlu kotoa pe mo mea mai,
pe ko whamalo atu kia te koe e skei e wha o singa i tā polo kalama pe a moe ofalai atu kia te koe moe seta moe whamiri ka pau kai ke te ai Malo au pito. a toi mea te ke toi fie tā naki mai te tā tau ai pe ho tā e whi. Malo au pito po walu pe malo mo ma whainga maria pe malo whamalo atu ki kau whanongo no katoa. Paku atu whoku me kore whakamore more na whakamatahua ngai pōtala noa ka koe wheinga ke whai hawhi mai no aki i he tuunga o e rea whakatonga o ku manatu ai ki mau ki tala noa mau tolu whai mau ki nuku a masila mea. Ko mau tolu whuko i masila mea ai ana e whanau i mai ia o rea whakapālanga. Pea toki o mai ki muri o whakai ai whainga ke rea whakatonga. Pea koe whainga whakatonga atu koe ni o whai ia i he nofo muri. Ko kore whakamore more atu ka pau kai. E tau whetau laki ka kono atu ngai. Pea o whangi e tau toi whelongo atu. Ka koe mea mau inga ai whehu i o mai e mea koe o mo whiwhiri ki ai. Ke tau whiwhiri whakataha ki ai. E koe tu unga ia e ausi ai. E tau whemahino no aki. Mo e tau wai ki a mooni. Mo hawhiwe whalala aki. Ke tuku e tala noa whakatengolo. Malo au pito. O whatu. Malo au pito skei o whatu palofesa. Mo mea mai ka palofesa toke tā stare ki a tāta whinau. Ko ne lava ia ai tau polo kalama ko ia ki he ahoni. Malo mo mea mai ka mo mea